Voina beginner department 10 kan zirtur hi Zirlai som parukna iswa a in khom ti ani. Iswa te kha khoi khwa ange an omchin in la sha em. Nazaret khwa an omchin ani. Anu mari chuan atet laia tangin pathian thu ashil china iswa chuan nga inom ati em chin. Nangni pathian thu zirnuam inti ve em. Ani le pathian fakazai in chakem. Iswa chuan thu sompek te po nangmani angrual lekani ilayin asoi chuak thei vekani pathian fakazai te nuam ati em chin inin khom nga yem khoya nge inin khom chin biak ina kanin khom chin ani zuda te chuan an khom na hmuna pia nga in khom na an nei china chu sunagok anti in khom na ina chuan pathian thu te an zira hlate sa in an tongchai bok chin iswa po sunagoka a in khom chin Zuda te biak in lian ber chu Jerusalem temple ani a chuta in khom chu zuda ten an chak em chin kumsom pani an tlin chuan chuta chuan an kal ve theia ani le kum engzat nge in ni in sha em iswa chuan kumsom pani alo tlin ta a anu le pa ten Jerusalem temple in khom turin an shwaya chuta in khom chu nuam ati em a pathian thu te azota ngun takin angai thla a ahlim em ani Iswa chuan biak ina in khom nuamati a ano pan laia tangin cholni apiangin a in khom chin keini po iswa ang hian kan in khom chin turani in khom na a fel taka turani a thu soite thattaka ngai thak chin tur ani kan thuvon luka bungli chang som paruk cholnia ati dan pa ngain in khom na ina aluta zona tu in nge iswa pathian thu shil chin Iswa kha khoya nge a in khom chin Zuda te biak in lian ber mingkha enge Jerusalem temple in khom khan iswa kha kum engzat nge ani